Ja sam tražio da se istraži Jasenovac. Kad se istraži Jasenovac i kad se analizira 41. 45. u Hrvatskoj nastaje pretpostavka da napravimo državu bolju od Švicarske. Dok se to ne riješi, ne znam je li imate vi ove majmune što pišu, komentiraju i tako da, bit će tu ljudi meni slični koji će mene u zvijezde kovati, ali bit će, pojavit će se 3 besposličarke i reći ostavite vi prošlost, gledajte vi kako ćemo se mi izvući iz ovoga, iz onoga lijevo desno. Nema bez riješene prošlosti, pa mi smo Domovinski rat jako teško dobili samo zbog, pa vidite šta se opet priča, kuda, kako, pa rekao sam im 1000 puta, gdje god zakopana lopata tražeći Brozove žrtve, našlo se 100 puta, 200 puta više od onoga što je očekivano. Pa gdje ste ustaške žrtve? Pa gdje je taj Jasenovac? Dakle, u Jasenovcu američki piloti iz zrakoplova snimili logor Jasenovac i našli 6 baraka. Ovo je Josipović da čuje. Jer njegov otac zločinac, on zbog zločinica oca, on kaže da nikakvi zločini, kakav Dachau, kakav da ne nabrajam sad, logore smrti, što je bio Jasenovac. Jer to je gnjev sina zbog toga što njegov zločinac, otac, je li otac svojom rukom ubijao frata ili nije bitno, ali bio je tamo. On priča o Jasenovcu. Po njemačkim kazamatima, odnosno logorima, znalo je biti po 400 baraka. 400, čak u jednom je 460 baraka. U Jasenovcu 6 baraka. Niko to nije bolje opisao od Stipe Mesića dok je bio Hrvat. Ali on se posvadio s Tuđmanom i Šuškom i zamrzio Hrvatsku i nikad je više zavolio. Gdje god mu se ukaže prilika napraviti zlo. Pa Stipe i ja smo drugovali. Pa Stipe je sjajno branio Hrvatsku. Pljuje sam na sebe. Ja da sad već izgubio razum. Ali šteta... Šteta dok je bio pri zdravoj. Pa Stipe je to sjajno pisao. Jer on je bio lucid. I on je 1991. godine, on je onom haljetku na palubi broda išao u Dubrovnik. On se u Beogradu borio za hrvatske interese ko lav. Sad će na mene desničari skoči, specijalno oni krezavi i nakazni. Pa ja ne znam govoriti nego istinu. Ne znam. Dakle, Stipe se ko lav borio za hrvatske interese. Poslije s Tuđmanom i Šuškom i zamrzio Hrvatsku. Jer Stipe je tada rekao sljedeće. Da je u Jasenovcu bila kožara, da je bila lančara, da je bila pakirnica voća, da je bila stolarija. Znači morate imati kvalitetne ljude, kvalitetnu radnu snagu. Hoćete vi njih naučiti da to rade pa ih poslije ubijete? Hoćete vi njih naučiti da to rade pa ih poslije ubijete?